twagiye. Satana kongorera wataramye kenshi wasenze kenshi ariko ntacyayo cyo ni ikinyoma. Ibyo twumva n'ibyo tubwirwa ni ikinyoma. Haleluya! Ntabwo wumvise ibintu twumva byinshi n'ibyo tubwirwa ni ikinyoma. Mureke amahugurwa rumwe gusa. Ubwoko bw'Imana Farawo amaze kubabwira ngo nimugende, abana b'Imfura bamaze gupfa baragiye bongera Imana kuko n'abanangiye umutima irababwira ngo nimubakurikire mubatsinde ku nyanja. Ariko kubera iyo barakabona inyanja irahari baranyurana. Ibyo tureba ni ikinyoma imbere y'Imana. Ariko si w'abantu hari ibyo ndakari Kiswahili kiburi kitakatifu umujinya wejeje hari ibyo nanze hari ibyo ndambiwe hari ibyo n'umugabo tudashaka. Haleluya! Haleluya! Niba utaraguye ngwino gatuti tambuka. Haleluya! Reka tumwakire mukasha kaisha Amen.
bwo gusenga twasenga abantu bakayura abandi bakinunura abandi bakajya muri WhatsApp turasenga kandi turasenga. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Inzo nange kubona. No. Ureka bagure kino gitaramo kuna makuru yabo. Tugiye kuzura impano z'abantu zazimye. Niwoze impano yawe n'imana yawe tugiye kuyenyegeza yongere yawe. Ikindi turasengera abarwayi. Nicyo kintu nyari mu mutima wanjye, gusengera abarwayi kandi turabasengera. Amen. Reka gatoya amaze kuguta bagakunga turashanga ko kucyana turakora amagahunda menshi. Amen. Nanezerewe mbere y'igitaramo mu gitondo nafashe ngo numva naje uramama yabwira ijambo n'ubu kindarisoma ariko yambaye topi byo gusengeramo iyi minsi 10. Amen. Harawe tubwira basandika rero turababwira ngo batuze iterabo bajya badayimoni. Hallelujah. Hallelujah.